muntina nam mi te zo se na bonun ni tha apha tu ni sim nga a tha la som le thani kumsang ni le som ni langa ni khuin zong mun chom choma pana thu su la khom ho ai ho pawa hin ki le do ho hin chuta le ai ho paw mo mo nga hin ki su do ho sim phung na anane ki notin muntina ku na thu su ngai dinga hi chi chena la hung lut nam mi te zo si ama sa penin keiman ka hin lim ki nove tu hin khungai sot lowin thu su chu anangai pan ki taw hi te mai le gal jam in ku som gup la lia kun mi zani le som nga le sagi leimaram waroi chinga chiang lut kitta nambol subdivision sunga leimaram waroi chinga kun hungal jam in ku som gup la lia kun mi zani le som nga le sagi anung chian kit na diwin jani ni simli December 2025 ni khochun Bisampur Deputy Commissioner Puja Ilangbam in vailha na ananei ta nahi hichigal jam ho hlado nakina holim abol na achun Puja Ilangbam chun waroi chinga kun hungal jam in lam kile ho in mun lo mun sa phat sim phat na ding in government in sumla pai apitayati sule amalama jong ki thupi na installment awan ho direct benefit transfer ti chu DBT noya ki piding a hiati he thei kha chu mun chom choma kun hungal jam in ku phabep jong ama khu le wenga chiang lut jong tayati phogak chau I khai mamang le kaya in ku lilanga chiang lut nin phogak chau I khai maning le kaya in ku som de li chule phogak chau I khai awang le kaya ku in ku som chule turbung sabal le kaya in ku lilanga ho jong alung chian lut ki taw ve ati Manipur sunga PM Kisan Scheme noya achang dinga lom lo mi 1,91,244 hinga dangka krul 65.49 anaki homdo Pradhan Mantri Kisan PM Kisan Scheme noya hin Manipur sunga achang dinga lom lo mi 1,91,244 hinga dangka krul 65.49 anaki homdo 18 Manipur Principal Accountant General Audit in anasay nahi hichimi 1,91,244 ho hi alo thailo document phot chin na lowa hichi scheme noya hi sum anaki sanu hi ati hichi scheme noya district dungjuya achang dinga lom lo mi ho hinga sum ki hop dan chu Thobal district nga kun mi 75,571 Kakchinga kun 39,761 Churachandpura kun 38,872 Bisampura kun 20,363 Sanapatia kun 14,742 Ukhrula kun 11,543 Kangpu Pia kun 7,438 Infal East akun 5,299 Infal West akun 4,816 Kamjong akun 3,289 Noni akun 2,259 Chandila akun 1,710 Jiribam akun 679 Prilzola akun 1,831 Tamenglong akun 2,613 Tingno palakun 439 HPM Kisan Scheme noya sumu dinga lom lo hon achi sa nisim 10 August 2025 ka sumahin le sa akit na dinga Manipur Agriculture Department in tupi anei a hi in hinla tu chan hin action ima nai poyati Joint Tribal Council in Manipur sunga agu ahung chawlut ho chungchanga PM Modi henga lekha thot nei Kukite apundan minpa na zong ananei Naga zatli inpui liangmei rongmei le jimi ho kiloi khomna Joint Tribal Council in Manipur sunga agu ahung chawlut illegal immigrants soji agami indigenous ho chunga impact a umdan chungchanga Manipur Governor A.K. Bala palai hi na in Prime Minister Narendra Modi hi nga lekha thot ananei zunahi hisi lekha thot abol na wachun Manipur sunga ko kite hatta apundano anamin pauvin achi sakum 1957 census ko kite mi simzat population 79,919 anahi chu kum 2011 chun 4,48,214 ahlingtayati
chule akum 1981 apat 1991 sunghin aha pun hle uviati dan di ta agam neite aki hiwangin eima gam sunga refugee hungki khading kicha da umiati hichi lekha ki thotna achun highway pama khutha aki sa jingin gammang aki wa chain chule gamle leisi lin ta ta kani le aki bol gam tai tin he na zong ananei jena hi hichi ho ho hi him le thal choi hon aviangovin national highway a sumkol ve al hei gari ho koma dan di lo ta in kai aki dong jingi ati in fal phai chama kun zat le nam phabe lam thla ading aki tingin chule phalna jaw lowin naga ho ho a lam tha aki siam jingi tin ngo na zong ananei zu na hi politics lampanga jong ki hial na sangta a umtan achi sakum 1952 apat 1957 chun Manipur Assembly in Pia Kuki MLA khat chule Naga MLA sagi anaumin tuhin Naga le Kuki in MLA somchi ananei hlontai hichi joint tribal council chun government in agua hung chawlut ho head do a nomong na dingle kani lei bol na dinga dan di lowa khule veng ki san ho sumong na dingle thing noi ho nomong na ding in nge na zong ananei zu na hi Sangai festival a panla ho G5 keloi khom na in got na pi tu nai cha kum kha a Sangai festival a panla mi mal keloi khom na chule artist so mei hlei thing noi mi group nga ki gop khom na G5 in got na pi ding in tu phun a bolin na hi zan hia hi chi kiloi khom na hon thu phun a bol nau wachun Sangai festival a panla anuya ki pi sumang lilat group so hi kumkhat sung nisim 10 December 2025 apat nisim 10 December 2026 sunga ding in bayan aki bol tai sana leibang nachom artist association chumthang creative artist association khamakhia sangeet mandal samadon artist association ho a hiuwin hi Sule Manipur State Sumang Dila Council President Laisram Tumba le Secretary Sograkpam Hemanta Jong Kumthum Sung 10 December 2025 apat 10 December 2028 sunga ding in ben a boltai ahung hlung ding 10 December 2025 sunga apan munhon a haisan na hlon ding in gi na jong ananei zu na hi Chule Sangai festival apan anala artist business ball ho professional stall nei ho chule mi mal hi han kiloi khom na ho zo si in ahung hlung ding nisim 10 December 2025 masanga mi pi masanga ngaidam akithum na diuwin thupi jong ananei zu na hi G5 fi mei hlei thing noi nga KCP KYKL pripak KCP le UNLF for kiloi khom na hi Kuki in P Manipur KIM lam kai tha ki hleng do ata Kuki in P election commission mo pu na dungzui le Kuki in P dan bu to ki zuin Hingbung village Kangpu P district muna election ki tup ta achai a hi ta to hlon in anoya ho chang hi Kuki in P Manipur lam kai ding in hlen do a hi tai tin nam mi ti he ding in phun do na ahung ki nei tai Kuki in P Manipur lam kai 2025 apat 2028 sunga hin puding ho chu CH Ajang Khongsai president Hian Khupau Ho Kip vice president Pautin Thang Lupheng general secretary La Misau finance secretary Jang Ho Lun Ho Kip secretary information and publicity Thang Jang Ho Kip chairman election commission Lun Sei To Thang secretary election commission UKNA UPLF Kedars Khan Assam Rifle in Man Achi Sanisim 1 December 2025 ni Khochun Tolien Gam Kaya Konin 36 AR Hon UKNA UPLF Non-So Group Kedars Khan Anamanovin Nahi Akiman Pachu Churachanpur Phai Lien Wanghua Kon Gauthen Mon Singson Akum Somni Ahi Akiti Ama akon in 22 rifle khat le medzin khat chule 9mm pistol khat le medzin khat jong akimat do athai na hiati aban kholgil na aum na ding in FIR number 149 to ERF 2025 CCP PS US 310-6 35 BNSN 25 1C arms ignoya case file akibol tayati
Galzam IDP ho agang theipena rehabilitation le resettlement a nadinga high level committee sim do hita. Manipur sunga Galzam ho adinga agang theipena rehabilitation le resettlement a nading in Manipur Sarkar in state le district level ading in high level committee asim do ata nahi. State level committee ahi chief secretary in chairman pan muna loading. Additional Secretary to Convenor Hiding Chule Finance Home Rural Development le Panchayati Raj sa Commissioner Hojo si Zong Pang Diohi. District Level Committee ading a Deputy Commissioner Hojo si Chairman Hidiu, Additional Deputy Commissioner ho Convener Hidiu, Zilla Parisa na Chief Executive Officer ho Subdivisional Officer Hojo si Zong Pang Diohi. State sunga Galzam ho rehabilitation le resettlement hi alhang pia state level committee in avet swiding chule district sunga rehabilitation nato na ho hi district level committee in avet swiding hi. Siansa si hop niya April 2026 le February 2027 sunga ki bolding hi. Ahung ding census 2027 hi hop niya ki bolding ahi tin achi sa date 2 December 2025 ni Khochun State for Home Affairs Minister in Lok Sabha in pia het sa na ananay ta nahi. Hop masa chu housing census si ahung ding Huwei 2026 April le September la sunga ki bolding state le union territory ho phat sung hi ni som thum sunga ki bolding hop ni na ni masa population hi February 2027 aki panding hitayati. Thado in P Manipur TIM in MLA Haukulet kip gen dem na sangta ananay. MLA Haukulet kip gen in ama wang hu hing bunga nisim 5 December 2025 sunga Kuki in P Manipur KIM General Assembly avail hunzi in Thado in P Manipur TIM in dem na sangta ananay zunahi. Achi sa nisim 2 December 2025 ni huwa TIM in dem na tusu abol na atsun. MLA pu haukulet kip gen in Thado Convention 2024 a withdraw akibol na Thado Identity Declaration asu boy good chule KIM Assembly vailhun na le chop na anay hin phat si a Thado mi te duha abol na akilangi ati. TIM in tusu abol na atsun. TIM in MLA haukulet kip gen tosot na kinayzo si withdraw akibol tayati. Chule amahi Thado ahilo le aku ki a kisimham mi pi masanga kisay chit na anay ding ahitin anasayzo nahi. Iham tia ama ku ki a kisim ahile SD reserve seat atet theina Thado tribe certificate chu surrender a bolding ahitayati. Tu ni khuwa dingin thusu hichan hin akichai tai.